Hello ljudi, danas se nalazimo u mojoj kuhinji, dnevnoj sobi / kuhinji, zato što sam vam danas pripremila what I eat in a day, odnosno šta jedem u jednom danu. Ja sam stavljala na što sam stavljala na Instagram story da li želite više da snimim what I eat in a day ili what I eat in a week. Nekih 350 vas je reklo da želite vidjeti in a week, 200 nešto in a day. Međutim, jako je teško snimati recept. Ja sam se slomila iza ova 4 recepta koja ću vam danas pokazati, a kamoli da to ponavljam još 6 puta i mislim da bi bio predug video. No, ukoliko se vama svidi ovaj video, molim vas napišite mi to. Ukoliko želite da vidite još recepata, jer ja stvarno imam jako puno. Napišite mi dole, nije problem, ja ću snimiti još 30 ovakvih what I eat in a day videa, tako da nećete ništa propustiti. Also, opržila sam se, porezala sam se. Jako je teško kuhati dok vam stativ stoji pored sve te hrane, sve pripreme, jako je teško išta raditi. Tako da, ukoliko vi želite da ja sačuvam sve prste, nećete se naljutiti na mene što sam snimila what I eat in a day umjesto week. Za danas sam vam spremila doručak, užinu, ručak i večeru. Odnosno sebi sam spremila, vama sam spremila samo recepte. Što se tiče doručka, ja ovaj doručak jedem skoro svako jutro. Još sada sam i odlučila da izbacim sve mliječne proizvode, jaja, sve i meso, tako da prije sam jela ili jaja ili zobene, tako da od sada jedem samo zobene pahuljice. Dok sam ih pravila, bila sam jako gladna, tako da nisu ispale onako najreprezentativnije koliko ja volim da ispadnu. Ja to uvijek ukrasim, bla bla, ali nije bitno, stvarno, ovo su čak i najukusnije koje sam do sad i probala. Vi možete kombinovati drugačije voće sa njima. Bitna je osnova, bitna je baza zobenih pahuljica. Vi možete ostale sastojke dodavati kako vi želite. Onda užina, užina, kako je to dobro bilo, ljudi dragi. Ja sam malo prije pojela tu užinu. Nešto najbolje u životu što sam ikad probala. Slatki krompir je stvarno nešto što jako volim. Jako se lako pravi. Ručak onako basic, nije ništa extraordinary. Vjerovatno možda su neki to već jeli, ali je jako nutritivan. Što se tiče večere, jako sam ponosna na ovu čorbu koja stoji iza mene, preukusna je, eto. Što se tiče moje ishrane, ovako općenito, bila je užasna posljednja 2-3 mjeseca kako sam se selila. Sada sam odlučila da izbacim i, kao što sam rekla, meso, jaja, mliječne proizvode. Sve sam zamijenila sa nekim alternativama. Ne kažem da je savršeno sve, nije sve pod konac, ali ja čak ne volim da sve bude savršeno. Meni je bitno da meni to odgovara, ne volim da se onako striktno držim nekog plana ishrane, da ne kažem dijete. Nikad u životu ne bih rekla dijete. Ishrana je jako dobra za vegane, za naravno vegetarijance. Neću se još nazivati ni veganom ni vegetarijance dok ne izdržim bar mjesec dana. Tako da wish me luck. Nadam se da će vam se svidjeti recept. Ja se nadam da ću izdržati kuhati ovako svaki dan. Ukoliko želite nešto da napravite, slobodno pošaljite sliku, tagujte me, uskajte na story, značite me na story, kako god. Radujem se jako da vidite ove recepte. Ovo su neki osnovni sastojci koje ja koristim za zobene pahuljice ujutro. Tu imam nekih 5 do 6 supenih kašika zobenih pahuljica. Te zobene pahuljice sam danas odlučila pomiješati sa mlijekom od badema. Inače ne volim ovaj tip mlijeka zato što sam doživjela averziju sa mlijekom od lješnjaka i mlijekom od zobenih pahuljica, kako se to već zove. Ovaj mi je ok, onako okusom, bolji mi je bio kada sam ga stavila u kafu jer ga nisam osjetila, ali odlučila sam izbaciti sve mliječne proizvode, tako da nadam se da će mi dobro poslužiti ili badimovo mlijeko ili sojino mlijeko. Kako bi dodala malo proteina, koristim već dugo ovaj Eiweiss shake od Sportensa, odnosno od DM-a.
Nisam nikada vanilju kupovala, uvijek sam kupovala čokoladu, iskreno dosta više mi se sviđa čokolada. Ovaj sam uzela jer nije bilo nijednog drugog. Na ovome čak piše da je vegan, tako da mogu znam šta je unutra. Ukusan je stvarno, jest malo, dosta je, nekako mi je slatkast u odnosu na onaj od čokolade, ali stvarno nije loš. Dalje stavim kaškicu putera od Kikirikija. Ja koristim ovaj Erdnuss krem Crunchy, ima i ne Crunchy verzija u DM-u. Dalje ja inače koristim samo bademe, stvarno volim kako ide ta kombinacija, ali evo danas sam našla ovaj miks kao posljednji sastojak, malo ovako nereprezentativno, to zborovnice koje smo donijeli zamrznute iz Sarajeva, sad sam ih stavila u ruču vodu da se malo odmrznu i to obavezno stavljam uvijek na zobene. I eto ga, to je otprilike to. Moram da priznam da sam prije ljepše dekorisala ove, kako ja zovem, oatmeal balls. Nema veze, bitno je kakav je ukus. Ukus je predobar, to garantujem i nadam se da ćete probati ovako nešto. Sada slijedi jedna brzinska užina, za to će biti potreban sweet potato, slatki krompir, odnosno batata, jedan mekši avokado, jedan limun, začini, so i biljni začini i biber. Što trebate da uradite jeste da operete batatu, da je izrežete ovako na dvije šnite i da stavite u prokuhalu vodu da kuha nekih 5 minuta. Kada je gotovo možete da provjerite sa viljuškom, mora biti onako malo mekano, ali ne previše da se raznijeca jer treba da bude jedan čvrsti komad. I krompir je sada gotov, dakle samo ga ovako malo probodete viljuškom, on je dosta mekan, ali ne želim da vam se previše raznijecka, tako da ću ga sada izvaditi i 30 sekundi držati pod hladnom vodom. Za sljedeći korak ja koristim ovu moju aparaturu, grilujem tost, dakle stavljam ga tako. Možete koristiti grill tavu, možda i poželjnije, ali ja je nemam ovdje u Beču, tako da, ajmo. Dakle, sada sam isjekla avokado, moram da priznam, ovo mi je prvi put da sama sjećem avokado, trebala sam malo mekši odabrati, ali dobro, nije za baciti. Tu sam iscijedila pola limuna, stavila sam čilija, bibera i onog začina koji sam na početku pomenula. Sve ovo trebam izgnječiti viljuškom, nadam se da će mi uspjeti i onda ću vam pokazati šta se dalje radi. Mali update, nisam ga uspjela izgnječiti viljuškom, samo sam ga izrezala na jako sitne komade. Učite na mojim greškama i uzmite mekši avokado.
Evo ga napokon, toasted slatki krompir sa avokadom. Još gore stavila rukolu, indijske orahe i paradajza, još sam malo stavila one soli sa začinima. Jako jednostavno, jako se brzo pravi, preukusno je i preporučujem svima da napravite. Ukoliko napravite, obavezno me tagujte, šaljite slike i bon apetit. Ću vam pokazati šta ću ja to jesti sada za ručak, nije ništa komplikovano, ali je preukusno. Neki, da kažem, wok sa prženom rižom, zato je potrebna riža, kokosovo ulje za rižu, začini, ja koristim ove Kräutermeer salz mit jod. Jako sličan Tigerovom herb saltu, ukoliko imate Tiger negdje blizu, obavezno kupite taj herb salt. Uglavnom morska sos sa različitim začinima, mljevena paprika, mrkva, paprike, tikvice i kikiriki. I evo ga napokon, prđena riža sa povrćem, kikirikijem, paradajzom. Da li se to zove rižoto ili ne, odnosno dok sam ja kao mala govorila rižotinja, to vi sami prosudite. Jako je ukusno, ovo možete staviti i teriyaki sos ili soja sos. Ja ga ne volim, tako da ću sam ovako pojesti. I eto ga, prijatno. Što se tiče večeri, odlučila sam da napravim nešto laganije, tako da sam se odlučila za čorbu ili supu od bundeve. Neće ništa komplikovano napraviti, zato vam treba bundeva, nekih 300 grama, ja mislim da ovdje imam puno više, 2 krompira, 1 luk, 1 ili 2 češnjaka, ja sam uzela 1, 2 mrkve. Zatim vam treba 200 ml kokosovog mlijeka. Što se tiče začina, možete staviti opet što god želite. Sam se odlučila za biber, za Kräutermeer salz koji sam spominjala u ručku, za morsku sol i za chili powder i za sve to vam treba štapni mikser da sve to izblendate. Evo ovako, ja sam sada svo povrće narezala, budući da ovdje imam kilu, a ne 300 grama bundeve, a neću da ostavljam da mi ne propadne. Dodala sam još 1 krompir i umjesto 200 ml kokosovog mlijeka dodat ću 400 koliko ima u ovoj konzervi. Sada ću svo povrće staviti u prokuhanu vodu, začinjenu sa ovim začinom i kuhati na srednjoj vatri. To sve otprilike izgleda ovako, predobro miriše, iskreno jedva čekam da probam. Mislim da ću imati supe za nekih 6 dana, ali nema veze, više volim da napravim za par dana nego da moram se mučiti svaki dan, mislim iskreno, ko ne bi. I kada povrće omekša, tada znate da je sve gotovo i sada ću sve izblendati sa štapnim mikserom. Sada ću dodati još začinske soli. Ovako. Malo čilija. Malo bibera. Trebalo bi dodati 400 ml ovog mlijeka.
promiješala i sada ću vratiti na kolo da se to još malo da prokuha i da se sve fino sjedini. I eto ga ljudi, čorba je gotova, preukusna je, probala sam, je tako jednostavna za napraviti. Stavila sam opet gore indijski oreščiće i rukolu. Stvarno je jednostavna, preukusna i idealna za ove jesenske dane. Eto ga ljudi, šta kažete, nadam se da su vam se iskreno se nadam da su vam se svidjeli recepti, da su bili ukusni, meni su bili jako ukusni, jako sam se i zabavila dok sam ovo snimala, bez ovih dijelova što sam se ispružila i izrezala, nema veze. Tako da, kao što sam već rekla, stavljajte slike, označite me ili mi pošaljite u inbox, ne bih baš voljela da vidim da li ste iskoristili ove recepte. Eto, bon apetit i do sljedećeg videa. Ćao!